Ini lur. Kecil-kecil nih ya. Kecil-kecil nih. Bawang putih, kemiri. Iku dicuci bersih lho lur, luwe. Terus sayure kene. Nyemek gitu dulu ya. Nyemek iki ngrebus. Halo. Iki lur, mantap jane kedua wae lur. Wih, ya. Jan. Kap lur. Dan das. Lur, bareng Babe maneh sama Bu Lik ya lur ya. Hari ini Bu Lik mau masak lodeh apa lur? Kluwe Be. campur gude lur. Oke ya lur ya, ikut Babe. Ngonceki anu lur, luweh lur. Ya. Oke lur ya. Buri sekarang bersih gudenya lur. Iya, Beli. Gude itu kayak gini loh lur. Gini loh lah, kayak gini nih, kecil-kecil gini. Ini sampean ada enggak lur? Kalau ada dimasak apa lur? Komen ya lur ya. Sekarang Buli tak lanjut bersihin dulu. Oke, Beli. Gini loh lur, lek bersihin dibuangi gininya, pucuknya gini. Oh, Yang ujung-ujungnya gini terus di gini nih ada sembretannya gini. Terus gini nih lur. Ya kaya iku ya bersihin buncis. Buncis, korong. Sejenis itu lur. Lah tak kira koro gude iku besar Beli. Bakno kecil-kecil ya. Kecil lebih besaran koro mal. Koro iku ya. Koro ungu. Koro Kluwe dipotong-potong gini lur, disembret-sembret ini nanti biar lemes, biar nggak kaku. Beli. Di kecil-kecil nih ya. Kecil-kecil neng ini. Wis lur, wis mendidih airnya lur. Mau ngerebus gude. Biasa kasih garam dulu. Lama apa sebentar? Sebentar ya. Lur, bumbune lodeh kayak gini loh lur. Ya Beli. Ada bawang merah, bawang putih, kemiri, lombok keriting dikit, lombok kecil pedes. Terus gini tok ini nanti digoreng lur. Habis digoreng diulek. Oke. Dan nanti dimasukin laos, masukin belakangan aja. Oke Beli. Gudene dempuk lur. Beli. Diangkat. Terus gini aja ini nanti di lodeh, nggak usah terlalu empuk nggak apa-apa. Ya Beli. Nanti masih direbus lagi. Nah, wis sumek lur, banyune. Saiki ngrebus kluwe lur. Gantian ya. Gantian mau gude saiki kluwe. Iku wis dicuci bersih lho lur, kluwe. Semuanya pokoknya. Masih godene ya wis. Dicuci kabeh, pokoke direbus wis dicuci kabeh lur. Ya Beli. Kali ini ketoknya agak lama ya. Heeh, agak lama, ada 10 menitan lho. Oke Beli. Luwe wis empuk lur. Ya Beli. Pintas. Lomboknya digoreng. Ya Beli. Nah, ini sekarang lomboknya matang. Ya Beli. Ini lur, bumbune lodeh mau tak ulet kasih garam dikit dulu lur. Ya Beli. Ini ya. Sekarang kluweh karo gudene masuk ke mancine lur. Oh, berarti langsung aja Beli ya. Langsung bareng terus sekarang kasih bumbu.
Ini bumbunya kasih air dikit, Lur. Ya, Bule. Terus dilebokno rene, Lur, ning sayure kene. Oh, berarti anu gak sama airnya dulu ngono, Bule. Airnya dicampur sama bumbunya, dimasukin gini. Nek kurang ya tambahi airnya, Lur. Ini. Oh, soalnya nanti biar nggak nganu beli ya, biar nggak terlalu penuh. Soalnya nanti ada santannya ya. Men gak kebanyakan air. Ya, Bule. Jadi kayak nyemek gitu Bule ya. Nyemek ini ngerebus. Untuk rebus airnya ini biar masuk bumbunya dulu. Nanti udah masuk bumbunya baru dikasih santan. Sekarang dimasukin penyedap, micin, gula dikit, Lur. Nanti kalau kurang asin tambah uyah. Garamnya terakhir aja nambah ini ya. Nambahi, makan nguleknya sudah dikei, Lur. Sudah ada garamnya. Langsung masak, Lur. Ya, Bule. Aromanya, Lur, wis menggoda. Apa jenenge weteng? Menggoda selera. Menggoda selera. Santannya masuk, Lur. Ya, Bule. Sudah mateng, Lur, sayurnya lodeh gude karo kluweh. Iya, Bule. Bismillahirrahmanirrahim. Aromane sedep. Goreng kerupuk, Lur. Ya, Bule. Sekarang goreng tempenya, Lur. Tempenya wis mateng, tuntas. Goreng ikan asin layur, Lur. Iya, Bule. Goreng Lur, mantap jangan kedua wadah, Lur. Cocok karo lodeh ya. Cocok. Jangan alam Bule. Sudah matang, Lur, layurnya, Lur. Ih, Jangan aromane, jangan menggoda kayak. jelas sih. Lur, lek masak buli wis selesai, Lur. Ya, Be. Ya, masak kaya apa mau, Lur? Lodeh. Lodeh kluweh karo Gede. Gede. lawe komplit, Lur. Kerupuk, tempe, Iwak. iwak asin, Lur. Layur meneh, Lur. Wih. Ora top to, Lur. Wis saiki babe karo buli madang sik ya, Lur ya. Ya, monggo, Be. Sik, Lur. Ya buli, gimana buli? Sayure. Ya. Sayure kah didik, Be? Kah arep didik arep wis. Sing akeh be enak. Enak trae lho kuwi. Mangan iki Porsine. Yang penting komplit, Bule. Mau tangane wis iso, Buli. Iso ping 7. Sing mau Sayur iki. sing dawa. Coba lihat dulu, Be. Iki lho, Lur. Sik. Porsine babe iki, Lur. Delok. Wah, iki. Mantep, Lur. Wih, Jan. Monggo, Lur. Monggo. Babe karo Buli madang ya, Lur ya. Ya. Oke, Lur, monggo sih, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo, Lur, maam, Lur.
dan jos. Mantap, Lur. Mantap. Iwak asin nih, Lur, mantap, Lur. Wih, tenan, Be. Kayak gini, Lur. Heeh. Renyah kemeriuk. Heeh. Alon-alon ae. Hap. Hap, Lur. Sedulurku duwe sayur ngene iki. Heeh. Coba dilodeh kok bulik iki, Lur. Heeh. Ya. Ben roh rasane piye ya, Lur ya. Rasane mantep tenan. Gurih. Cokro iwak asin. Mantap, Lur. Iki Lur, garaknya mantap, Lur. Lah iya, Yang bikin mantap seperti ini, Lur. kayak besar loh. Sayurane, Be. Oke, aku beli. Kepen nambah sendiri itu. Delok ente, Lur. Suapane babi iki lho, Lur. Wah. Mantap tenan, Lur. Stop. Udah sederhana, lawa ya sederhana, tapi nikmate, Lur. Enake piye, Be? Ya tenan Buli, enake ganggur. Alhamdulillah, Lur. Babe karo Buli lek madang wis rampung. Ya wis wareg, Lur. Tetep babe karo Buli ndongane dulur-dulurku kabeh di mana aja berada ya, Lur ya. Diparingi seger waras, sehat, panjang umur, Lur. Amin. Gangsar, lancar, berkah rezekine, Lur. Amin. Oke, Lur. Wassalam, Lur. Matur nuwun.